Mu cyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima cyo ku itariki ya 31/5/2025, OMS igaragaza ubuzima bwacu bushobora kugirirwa na telefone igendanwa zitagira umugozi. Ishami rya OMS rishinzwe gukora ubushakashatsi kuri kanseri ryashyize ibimenyetso by'umuyaga bisohorwa na telefone zigendanwa bizwi nka onde electromagnetique ku rutonde rw'ibyangiza utunyangingo two mu bwonko bw'umuntu, bikaba byatera kanseri y'ubwonko mu buryo bworoshye cyane. Ni ubwoko bw'uburwayi bwitwa glioma. Usibye ubushakashatsi, hari n'ubundi bwagiye bukorwa ku byago dushobora gukurirwa na telefone ngendanwa. Bumwe bwagiye bwerekana ko telefone zishyira ubuzima bwacu mu kaga, ubundi bukagaragaza ko ntacyo zidutwaye. Kuva mu 1999 hakoze ubushakashatsi ku bantu 2000 bakoresha telefone ngendanwa hirya no hino ku isi. Bamwe muri aba basanganywe kanseri y'ubwonko yitwa astrocytoma brain tumor ndetse n'iyitwa acoustic neuroma. Hari indwara z'ubwonko zigenda zigaragara muri iyi minsi zituruka kuri telefone ngendanwa, zikaba zikaze cyangwa zoroheje bitewe n'umwanya tumana telefone ku gutwi cyangwa intera dushyira hagati y'ugutwi na telefone tuvugiraho. Ubwinshi mu bushakashatsi bwakozwe ku byuma by'ikoranabuhanga dukoresha buri munsi nka telefone ngendanwa, internet z'inziramugozi cyangwa wifi, ibyuma dukoresha mu gushyushya ibyo kurya nka micro-ondes, amafirigo n'amateleviziyo, bwerekanye ibiteye ubwoba ku magara yacu. Ibimenyetso bitabonesha ijisho bisorwa n'ibyuma by'ikoranabuhanga bizwi nka onde electromagnetique byuzuye ahariho hose dushobora gukandagira n'ahariho hose dushobora gukura umwuka wo guhumeka uyu munsi. Onde electromagnetique, ubundi mu magambo make, ni ingaruka zituruka ku gutigita kw'ahantu runaka. Niba uteye akabuye mu mazi, turiya tuziga ugenda ubona tw'utuwevuze nibyo bita onde. Umutingito w'isi ubereye Bukavu, ibimenyetso byawo bikagenda bisimburana gace ku kandi bikatugeraho i Kigali, ayo ni ama-onde. Nkubise umugeri hasi aho hahagaze baratigise, ayo ni ama-onde. Umunara uri ku musozi wa Jari ukohereza ibimenyetso bitabonesha ijisho bituma radiyo iri Muhanga ivuga, ayo ni ama-onde. Bitewe n'ikoranabuhanga tubamo, ibimenyetso nk'ibyo nibyo tubamo mu buzima bwa buri munsi, kandi ingaruka zabyo zigaragazwa n'abashakashatsi zishobora gutuma abantu bakuka umutima. Mbaye muhagaze muri iki kiganiro, nitwa Dominique Xavier. Nta mpumuro zigira, ntizigaragara, nyamara ziba iruhande rwacu buri gihe. Onde electromagnetique, ibimenyetso bitagaragara byoherezwa n'ibyuma by'ikoranabuhanga biduhora iruhande nka telefone ngendanwa, micro-ondes na internet. Ntago dushobora kumva hari icyo bidutwaye kuko ntago bigira ingaruka z'ako kanya, ariko ubashe kwinjira mu cyumba kirimo mudasobwa 3 zifite internet y'inziramugozi, hakabamo telefone ngendanwa 5 n'icyuma kimwe gishyushya ibyo kurya kizwi nka micro-ondes, ubashije kugira ubushobozi bwo kubonesha amaso ama-onde ari muri icyo cyumba, bishobora guteza ikibazo mu bwonko. Tekereza none ko tubihoramo, rimwe na rimwe tukabyegereza ubwonko cyane iyo twitaba telefone zacu. Ubushakashatsi bwa OMS mu 2011 bwagaragaje ko niba umaze imyaka 10 ukoresha telefone igendanwa utagira uburyo na bumwe bwo kwirinda nko kuyitabira muri écouteur, ufite ibyago byo kwandura acoustic neuroma, ubwoko bwa kanseri yo mu bwonko. Bitewe n'uko telefone ngendanwa zitabagaho kugeza mu myaka y'1990, ntabwo byashobokaga mbere kumenya ubwoko bwa kanseri buterwa na telefone. Nta gitangaza na gito kirimo kuba ingaruka za telefone ubu aribwo zikugaragara, kuko aribwo dutangiye kugira telefone kenshi naho zimaze imyaka myinshi. Inganda zikora amatelefone ngendanwa zizi neza ko telefone yangiza ubuzima bw'abayikoresha. Zimwe muri izi nganda zagiye zishyiraho amabwiriza yo gukoresha telefone mu rwego rwo kwirinda ingaruka, ariko ntabwo ari benshi babyubahiriza. BlackBerry Curve 8330, mu mabwiriza y'uburyo ikoreshwa hashyizwemo uburyo bwo kugabanya ingaruka z'ama-onde yazo ku mubiri wa nyirayo. Ibwiriza rya mbere rigaragaza mu gatabo kerekana uko ikoreshwa riragira riti: ugomba gukoresha telefone ya BlackBerry ari uko uri ahantu hari ibimenyetso bitanga ubushobozi bwo gukoresha telefone bihagije. Akantu kagaragaza ko ibyo bimenyetso byose bihagije cyangwa serezo zihagije karagana hejuru mu nguni y'iburyo muri telefone yawe. Ni akamenyetso gafite udukoni 5. Iyo ufite 3 cyangwa uturenzeho, ubwo ufite rezo ihagije yo kubakoresha telefone. BlackBerry ni igikoresho cyohereza kandi kikanakira ama-onde.
ikozwe mu buryo itarenze urugero rw'amaonde yagenwe kohereza no kwakira nk'uko amabwiriza yashyizweho n'urwego rushinzwe itumanaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abiteganya, bikanategekwa n'inama y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Inganda zikora amatelefone zitegeka ko no gushyira telefone ku gutwi hari intera igomba kuza hagati yo gutwikwa na telefone yawe igihe cyo guhamagara cyangwa se igihe kuri ku mufuka. Shyira telefone yawe nibura kuri metero 25 uvuye ku mubiri wawe, cyane cyane hafi y'inda ku mugore utwite cyangwa se ku gice cyo hepfo ku ngimbi ndetse n'abangavu. Aya ni amangavu yasohowe na amabwiriza yasohowe na BlackBerry. Uruganda rwa Apple rwo rutegeka ko igihe ukoresha iPhone yawe ugomba gushyira iPhone yawe nibura kuri santimetero 15, kuri metero 15 uvuye ku mubiri wawe. Bisa nkaho buri kampani yose itegeka ibyo ugomba gukora kuri telefone yabo uvuye ku mubiri wa nyirayo. Nka Motorola yo bategeka ko igomba kuba santimetero 2.5 uvuye ku mubiri igihe iyo telefone itazimije. Kutubahiriza ibi byongera ibyago byo kurwara kanseri y'ubwonko. Ubaye wari usanzwe ufite ibimenyetso bito byo kuzarwara kanseri, noneho ko umuvuduko mu kwirwara utawiyongera. Twifashije bamwe mu bashakashatsi mu ndwara z'ibyorezo ndetse n'ibyagiye bishyirwa muri za raporo z'ubushakashatsi nk'iya OMS yo mu 2011 n'iz'abashakashatsi bikora ku giti cyabo, tugiye kureba inzira binyuramo kugira ngo kanseri cyangwa indi ndwara yafata ubwonko ishobora guterwa no kuba umuntu ari mu maonde electromagnetique cyangwa se gukoresha telefone igendanwa. Ba nyir'inganda bakora telefone nibo bagize uruhare runini mu kubaza ikibazo cy'uburyo telefone yaba igira uruhare mu gutera kanseri n'uburyo telefone ibangamira ibikorwa byo kuvura kanseri. Igisubizo cy'ibi byose ni melatonin cyangwa se melatonine mu rurimi rw'igifaransa. Melatonin, ubwoko bw'umusemburo uba mu mutwe wacu, ukagira akamaro ntagereranywa ku mibereho yacu. Uyu ni umwe mu bashakashatsi ba OMS bagize uruhare rukomeye mu gukora ubushakashatsi ku ngaruka za telefone igendanwa ku magara yacu. Melatonin ni umusemburo uba mu bwonko bwacu ukorwa n'imvubura yitwa pineale. Ukaba umusemburo ukomeye ufite akamaro karuta zimwe vitamine dufite. Nk'urugero, melatonin ikoma inshuro 5 kurusha vitamine C, ikagira umumaro ukubye inshuro 5 wa vitamine A, kandi ikora mu ijoro honyine, kandi mu ijoro niho tuba tuyikeneye kuko ni nibwo tuba dusinzire kandi bw'umubiri wacu ko tunyangingo tw'umubiri. Aha rero niho melatonin izira ikakora akazi kayo. Buri munsi umubiri wacu utakaza miliyari 500 z'amaselile cyangwa se utunyangingo bitewe n'ibyo twirirwamo n'imihindagurikire y'imibiri yacu. Mu ijoro imibiri yacu isimbuza utunyangingo tundi dushyashya. Buri joro iyo imibiri yacu irimo gukora utunyangingo dushya, amamiliyoni y'utunyangingo tundi wavuga ko twigenga tudafite icyo tutumariye cyane natwo turirema. Utu tunyangingo rimwe na rimwe turwanya utunyangingo tutugirira akamaro. Byamaze kwemezwa ko mu isi yose bene utu tunyangingo tugira uruhare mu guteza bumwe mu bwoko bwa kanseri zifata ubwonko. Uburyo bwonyine umubiri wacu ufite kugangana n'ingaruka z'utu tunyangingo ni imisemburo yongera ubudahangarwa no kwirwanaho k'umubiri. Aha niko melatonin igaragariza umumaro wayo. Akazi kayo ni ukukara nk'umurinzi gakondo w'igihe cyose kirambye urwanya indwara ziterwa n'utunyangingo umubiri wikorera, cyane cyane kanseri. Melatonin ni umusemburo ufite ubushobozi buhanitse bwo kurwanya kanseri. Uyu ni umusemburo ugenzura uruhererekane rwo gusinzira no gukanguka kwacu. Iyo ufite melatonin nzima usinzira neza mu ijoro, kandi uyu musemburo utuma umuntu agira uruhu rwiza ku buryo umuntu mukuru ashobora kugaragara nk'ukiri muto. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima umaze kugira uruhare mu bushakashatsi bugera mu 12 bwakozwe ku bantu mu buzima bwo mu mutwe. Ubuzi bwinshi muri ubu bushakashatsi bwagaragaje ko uyu mushakashatsi wa melatonin ufite akamaro kuruta ibinini bya paracetamol bisanzwe bikoreshwa mu kuvura umutwe. Kugabanyuka k'uyu musemburo ni ibyago ku mubiri wacu nk'uko umushakashatsi wa OMS abivuga. Iyo ugabanyije umusemburo wa melatonin, ubudahangarwa bw'umubiri wawe butangira kugabanyiriza ubushobozi, butangira kwigira ibibazo byo gusinzira, rimwe na rimwe ukabura ibitotsi cyangwa wakanguka ntiwongere gusinzira. Ushobora no kugira ibibazo by'umutima
kuko melatonin irarinda umutima w'umuntu. Icyo ni igihe uba ushobora no kwibasirwa n'ibyorezo kuko ubudahangarwa bw'umubiri wawe buba budagikora neza. Hari ibintu byinshi bikubaho iyo umubiri wagabanyije melatonin. Nk'urugero, umubare munini w'abagore barwara kanseri yo mu ibere baba bafite 1/10 rya melatonin y'abandi bagore batarwaye. Noneho abantu barwaye kanseri ifata imvubura z'amatembabuzi ku bagabo baba bafite munsi ya 1/2 cya melatonin bakabaye bafite. Bidasubirwaho byemejwe ko igabanyuka ry'umusemburo wa melatonin yongera 50% byo ku byago wakabaye ugira kugirwaho kanseri haba ku ibere no ku bagore. Ubushakashatsi bwa OMS bwo mu 2007 bwagaragaje ko abantu bakorera nijoro cyangwa se abantu bafite ubumuga bwo kutabona bagira ibyago byo kuba barwara kanseri kurusha abandi bose babona, ndetse n'abakora amasaha y'amanywa. Ikibitera ni uko uyu musemburo wa melatonin urinda abantu kanseri wirema mu ijoro. Iyo dusinziriye igihingwa ihita yumvikanisha ko abantu bakora amasaha y'ijoro ibi bitabareba. Ubushakashatsi bwagaragaje ko akazi k'ijoro kongera 50% by'ibyago byo kurwara kanseri yo mu ibere n'imvubura z'amatembabuzi ku bagabo, iyo bita cancer de prostate. Imvubura yitwa pineale itanga melatonin ikorana n'urumuri cyane mu bwonko bwacu, iherereye aho ubwonko bwacu bwakira ibimenyetso bituruka ku maso yacu. Ibi biba byoroshye cyane kuri imvubura kumenya niba hanze habona cyangwa se niba hari mu mwijima. Ku batabona habaho gucanganyukirwa kw'imvubura kuko amaso yacu aba atareba neza kugira ngo yohereze ibimenyetso muri ubu bwonko, bigatuma iyo mvubura idakora umusemburo urwanya kanseri. Ibi byose twabivuze duhereye ku maonde elegitoronike cyangwa se ibimenyetso byohereza na telefone ngendanwa bishobora kugira uruhare mu gutuma turwara kanseri. Mu 1997 umushakashatsi w'umunyamerika Barry Wilson yavuze ko imvubura ya pineale irimo gukora melatonin mu ijoro, umuntu agacana itara itahagarika gukora umusemburo. Bisobanuye ko iyo dukunda gukoresha urumuri rwakoreshejwe n'abantu bituma ubwonko bwacu bucanganyukirwa mu gutandukanya urumuri karemano n'urumuri twikoreye, bigateza ikibazo ku yimvura mu gukora umusemburo wa melatonin. Umwanditsi witwa Tom Bush mu gitabo yishe Artificial Gods yaranditse ati: iyi myuka n'ibimenyetso by'umuyaga byanduza ikirere biturutse mu matelefone ngendanwa no gutera interinete bishyira uruzitiro hagati yawe n'Imana. Iyi ngingo y'uyu mwanditsi irashimangira uburyo amaonde elegitoronike aserwa n'amatelefone n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga ashobora kuba ari ikibazo kitoroshye na gato. Umunyabitabire w'umunyabwenge mu bantu babaye ku isi, Albert Einstein, we yaravuze ati: mfitiye ubwoba umunsi tekinoloji izasimbura kuganira hagati y'abantu. Uwo munsi isi izaba igizwe n'igisekuru cy'ibicucu. Kuri bamwe uyu munsi Einstein yavugaga wamaze kugera, ariko ubu bwoba bwe bushobora kuba ntacyo buvuze cyane ubugereranyije n'ingaruka zindi ziri muri tekinoloji yavuze. OMS ivuga ko za onde elegitomagnetike zoherezwa n'amatelefone ngendanwa ari mu mujyi umwe zikubye inshuro 1000 amaonde elegitomagnetike cyangwa se ibimenyetso byo mu muyaga biri muri santere yohereza interinete na za sinyare mu byuma by'ikoranabuhanga. Mu 2011 umushakashatsi Noah Van Cole mu bushakashatsi bwe yavuze ko abantu bakoresha telefone ngendanwa 30 ndetse 50 ku munsi bagenda n'ibyango bya 7% byo kuba bagira ikibazo bitwa glucose metabolism. Iki ni utunyangingo tuba turi gukorwa mu mubiri. Madame Van Cole yavuze ko amaonde ya telefone ngendanwa aca intege igikorwa cyo gukora ingufu ku mubiri, bigatuma umubiri by'umwihariko ubwonko bucika intege. Ubuhanga bw'umubiri wacu n'ubushobozi bwo kwigenzurira utunyangingo dushobora kwigerwa gutera indwara, ugakoresha umusemburo wa melatonin mu kubirwanya. Mu mibiri yacu twiremye mu buryo kamere bwo kwirwanaho no kwirinda mu bigihe by'ibyago, ari nayo mpamvu duhumbya iyo hari ikintu kije cyerekeza mu jisho yacu. Umubiri wacu byawutwaye amamiliyoni y'imyaka kugira ngo umenyere iyi tekinike. Iyi tekinike umubiri wacu wahimbye bitewe n'ibyago umuntu yagiye abamo. Gusa muri iki kinyejana ibyo umuntu yagiye abamo byamaze guhinduka. Uko tuzana iterambere ryisumbuyeho tuzana n'indwara yaryo.
Kuva mu 1910 umubare w'abantu barwara kanseri wagiye uzamuka buri mwaka. Mu myaka ya za 90 igipimo cya kanseri mu isi cyari 1/2 cy'igipimo cy'uyu munsi. Kuva mu 1950 dusa n'abatuye mu nyanja y'amaradiation cyangwa se ibimenyetso biva mu byuma by'ikoranabuhanga. Ian Lyant ni umushakashatsi wakoranye n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima. Tumaze kugera hano aho abantu bibera muri za onde electromagnetique za telefone ngendanwa na internet z'inziramugozi. Ntabwo dufite uburyo bwo kuvangura abantu bafite ibyago byo guhura n'indwara ndetse n'ingaruka zabyo n'abatari mu byago. Aha mfashe nk'urugero, twavumbuye ko kunywa itabi bitera kanseri y'ibihaha kubera ko hari abantu batarinywa. Iyo buri wese aza kunywa itabi, ntabwo twari kumenya ko kunywa itabi bitera kanseri yo mu bihaha. Buri wese yari kupfa azize kanseri yo mu bihaha, tugakeka ko ari icyorezo cyateye tutabihuje no kunywa itabi. Ku birebana na telefone rero, turimo turica n'abantu bake batazitunze kuko nabo bazengurutswe n'ama-onde na radiation zaho aho batuye hose. Ayo ni amagambo yavuze. Nta muntu umwe uri mu bwihisho kuko udatunze telefone igendanwa cyangwa se udatunze fure ya micro-onde atuye mu nsi y'ipironi cyangwa mu ipoto ikorana cyangwa se umunara ukora iby'itumanaho. Mu 2012 urubuga rwifashisha mu gushakashaka kuri interinete Google rwabaruye inkuru 2000 zanditse ku ngaruka z'ama-onde electromagnetique, ku ngaruka z'abantu. Ushatse kwikorera ingerageza ryawe wahagarara imbere ya antene nini yohereza ibimenyetso cyangwa se amasinyari ya interinete cyangwa se y'amajwi runaka. Mu minota mike uhagaze ushobora kumva umubiri wawe utangiye gutigita. Ntubabare ariko ukumva ko hari ikintu kiri kubaho mu mubiri wawe. Ibi wabyumva neza umenye ko izi onde cyangwa se izi vibration twanigeze gusobanura zifite ubushobozi buhambaye bwo kuba zakata icyuma zikagicamo kabiri. Ibi wabibonera mu byo bita rayon laser. Laser ni amagambo ahinnye yamaze guhinduka nk'izina rusange. Light amplification by assimilation emission of radiation. Urumuri rushobora kongerwa no gusohora ibimenyetso by'imirasire bituruka ku byuma by'ikoranabuhanga. Iyi mirasire yakozwe n'abantu izwi nka rayon laser iri mu bwoko bubiri. Hari rayon laser nino cyane rizwi nka rayon laser de latitude diode. Izi ziba muri lecteur levier na CD dukoresha ndetse no mu bindi byuma bishobora gukoreshwa na telecommande. Ingufu z'imirasire zishobora gutuma urugi rwa lecteur cyangwa se rw'imodoka rufunguka kuko byo nyine iwerekeje imirasire. Hari noneho na rayon laser bita faisceau ultrapuissant. Iyi ngiyi ni ya mirasire yifashishwa mu gucunga umutekano. Uyu murasire iyo uhuye n'ukuboko kwawe uhita uguca gukava cyane. Kugeza uyu munsi laser ifatwa nk'ikintu gikomeye cyane cyahimbwe mu kinyejana cya 20. Iki ni ikinyejana gikomeye cyane ku bashakashatsi b'abanyabutabire. Nibwo bavumbuye ibintu bikomeye cyane mu butabire. Niba barifashishije ibimenyetso bidafatika bituruka ku byuma by'ikoranabuhanga bagakora umurasire ushobora gukata icyuma ukagicamo kabiri, urumva ingufu z'ama-onde tubamo nayo y'ibimenyetso bidafatika byoherezwa n'ibyuma by'ikoranabuhanga. Imibiri yacu ikozwe mu buryo igizwe n'inzungano nyinshi cyane. Uburyo imibiri yacu ikora ntabwo ari kama amahirwe yacu kuko hari imibiri yacu irushaho kwiyubaka mu ijoro mu gihe dusinziriye. Kimwe n'ibindi binyabuzima byose mu isi twabashije kwimenyereza kubana n'ibidukikije byose. Ibi ni nabyo byatugeza abo turi bo. Utunyangingo turi mu mibiri yacu dutuma hatumanaho hagati yatwo. Itumanaho yatwo natwo dukoresha ibimenyetso bimeze nk'ama-onde ariko byo ni gakondo. Ibirango byihariwe na buri muntu amaraso yacu afite nabyo bikoresha ama-onde electromagnetique kugira ngo bikomeze kororoka. Mu mibiri yacu dusa n'abifitemo amashanyarazi kuko bimwe mu bigize amashanyarazi bizwi na proton na electron tubyifitemo mu mibiri yacu. Kugira ngo tumere uku byafashije ku myaka igera mu mamiliyoni. Urugendo rwatangiranye n'akanyangingo ka mbere kavutse mu mubiri wacu. Ibyo twifite mu mubiri birasa cyane n'ibyo bituzengurutse, usibye ko ibituzengurutse
byo twabyiremeye nubwo tutabibonesha amaso yacu. Abana bacu bazavukira mu isi yuzuye ibibahumanya aho bakandagiye hose, interinete zuzuye ahantu hose mu kirere, imiyaga ikoreshwa n'amatelefone na za mudasobwa, imiyaga ituruka mu byuma bikoreshwa mu ngo ndetse na za firigo nka za micro-onde, amapoto afashwa mu gutumatumano n'ibindi byose bifite ubushobozi bwo kugira ibyo bikorera mu ntere nini. Nta muntu n'umwe uzi ikizakurikiraho. Nitwa Dominique Xavier, ndabashimye. YouTube channel ni Xavier Official 2, naho njye ni Xavier. Nibutse gukora subscribe, share na comment. Ciao ciao.